Welcome na celebração de 25 anos de existência do Center for Advanced Wound Care. Innovation, dedication and healing. Uma bonita maneira para descrever o logro aqui de 25 anos. Well, nós celebramos 25 anos de One Poli, eigenlijk Center for Advanced Wound Care. Ja, in 2029 com o award fundador de Ezra Percival Canyu. Agora que nós temos algo que eigenlijk não para só para o Caribe, é muito grande. Algo que não trata não simplesmente simples, mas complicado também. Door die is sei de patiënten por bij kas mas leer so man por haie et quando aqui na e bota wag de 25 anos a mim mesmo foi em 2014 mas 30 ding pero bota wag também que eigenlijk het bota trein que bota corretável diz como fine tune cristi certo coisa novo na inovidade não que muito importante de herida para tour a constante cambio também bom me se queda bem e te preceito muito importante também para nós ir com um time onde nós também sa como para tratar a herida e paciente por nós por cura o mais paciente. Antes, nós no hospital com herida, estava queda roupa largo. Teve a herida cura e para não ter tratamento de herida. Hoje em dia, a cama não está sendo escassa e para ter mais cama available, nós temos para o paciente. Mas, por meu caso, paciente é um pouquinho de tratamento na policlínica, paciente outro paciente poderia para ter tratamento. Seguro momento muito especial. Momento especial para sobre o One Poli celebrar a 25 anos de existência, seguro, bonita trajetória de tudo isso que atraha e do serviço na nos assegurado. Dank dan ook aan alle mensen die dit mogelijk maken. En dat is het team van de Wonderpoli. Zonder jullie zouden we hier niet staan, zonder jullie zouden de mensen niet die hele goede zorg krijgen. En dat kleine ideetje van Ezert, dat hij 's ochtends wakker werd, of misschien droomde hij onder de douche ervan, dat hij op een gegeven moment dacht, hé, we moeten iets voor onze patiënten, want die namen bedden in beslag. En die bedden hadden we toen niet, en nu eigenlijk nog steeds niet. En dat hij naar Percy ging en Percy zei van, ja, dat is een goed idee, maar doe het vooral even zelf, want ik heb die tijd nu niet en als het jouw idee is, dan weet je vast hoe het ging. En zo gebeurde het. En eigenlijk met een paar mensen zorgde hij ervoor dat dat hele mooie centrum uiteindelijk er kwam te staan. En dat niemand had verwacht hoe succesvol het zou zijn. En dat na jou, eigenlijk Percy het omarmde en dat Percy het weer teruggaf aan jou toen jij directeur werd en uiteindelijk Yuri het overnam en het heel groot maakte en uiteindelijk staan we hier. Ik agradeço eigenlijk full team cultuur dia, dedicamento, dedicação e paixão não dá se trabalho. Amito solamente pida, pero o team formado onde me terceiro é o mais importante que te nanta. E também é um pensionado que antes estava atrás que a funda também é One Poli, e eu vou agradecer na Unitur.